megalayapost.news. Inong ilam kahnyo trap achik national movement HNM Riboid Sing taksi gilait banikandu ya ba Jason Myron additional superintendent of police ka Riboid Sing nak bentaban pinpin mawi gijing dawa kaseng banbu ya ka border police post hakasnong balakwa kabadai kasnong hakaput megalaya berasam kanne gijing lit kendu ka HNM Riboid ya additional SP ka Riboid kalong berpentip syakatanat pelit ka Riboid bakaseng HNM kaladep bandekren ya kani kaman dangsian baru sembut menteri ke Sarkar Meghalaya baru badairu minister in charge katanat ke kampo ing ubak persuntun song maladon kam bandenno ke border police post abalakwa nak benta ki ladjing da ya kisnong hakate ke tan kaput ke Meghalaya Assam ke bakiju ya kendu jing na kapor sikapor nak jing pin ibor Sarkar Assam kasih ke nak paising lawan bendu yang additional SP menunduk yang kena kerja tak habis dia berkat outpost kalau kerja dua macam sen outpost ada buat area Balakawah kai kadau ke bawah nak lihat kaseng HNM di Riboid District ikloi ben put syak Sarkar ni ben bu le dawa habis dia berkat outpost kelong ke hilap ke pos por ke area jong hal te tan border kelong sibun ba ke ba ngi buat ngilap ngisem kedon ba pedeng ke keluar tapi dengan nungsung cok Assam Meghalaya kamtam hakaroi ke par kunju lada ke Assam kapwa benle yakroi par kistet penroi hakan jela ke jengi dari lada lek ke jela ke jengi pan lek nak skim nak lang kasakar jengi kelong ke ba beningiyok ben karoi habis ke area hakaroi ke par dan ke daw ke bangsan ke bangi kwa benwan bu ngi dawai ke kelong ba ke ngilap hakisnem arjar kapra habis hakijintia jo ba Michael Warjri wadai uskitri jangka himan uspung hak itu kisdam tak nak kadau ke jingcingai ke jimbamdan ke outpost jingcingai jang beriu jangka an ki pajbur ki pajbak nusun jang tiga tan nak liang ke Assam bat nak tan jang beriu jang Assam nak pulai ban one bomb one shot bur ya ba Michael Warjri jongi uskitri beri pet tiga area beri tiga hima nak dia nak kadau ba nak liang aseng ki dawa mordor apakah Sarkar kedai ba long kepat bakal subha ban bu dem ketika pos kedong kan lat jingda no pot Assam kumju lat jingda ke imlang agar roi ke par rasuk kesan pejba no susno ketika tan produk megalayapost.news.